Reka rero twongere tubaye ikaze nshuti bakunzi bana na Official TV. Rero nagira ngo muri uyu mwanya munyemerere rero amakuru yacu tuyinjirira hanga duherera hanga muri mu Burundi. Nuko kugeza muri aka kanya Barundi basa nkaho bari bacitse ururuguru nyuma yo kumva inkuru itari nziza kuri perezida wabo. Twese cyane rero nuko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse kurusimbuka ubwo yasuraga ikirombe cya zahabu mu ntara ya Bujumbura tariki 14 Ugushyingo 2025, igice kimwe kigasenyuka ndetse kigakomeretsa abarinzi be. Uyu mukuru w'igihugu amaze iminsi ashyiraho abayobozi bo ku rwego rw'amakomini anasura ibikorwa byo gucukura amabuye y'agaciro hirya no hino mu gihugu. Rero ni tariki 14 Ugushyingo yasuye ikirombe cya zahabu muri komini Mugina nyuma yo gushyiraho umuyobozi wayo yari yambaye bote, jire na casque yitwikiriye umutaka kuko imvura yari iri kugwa. Mu mwanya rero Perezida Ndayishimiye yasuraga iki kirombe kiri ku musozi wa Mageyo. Ikintu cyari kiremereye cyane cyarahanutse gikubita hasi. Perezida Ndayishimiye n'abari bamurinze bose ndetse n'abari bari kumwe bose bitura hasi. Abasirikare batatu bashinzwe umutekano wa hafi wa Perezida Ndayishimiye barakomeretse bikomeye, ariko we ntacyo yabaye. Bahise bajyanwa ku bitaro kugira ngo bitabweho n'abaganga. Hari abatekerezaga ko ari inkuba, ariko ambasaderi w'Ubufaransa mu Burundi ati uyu bamwita Sebastien Minot yatangaje ko ibyabereye i Mageyo ari turika risanzwe riba ku birombe byinshi, ashima Imana ko Perezida Ndayishimiye yarokotse kuko hari benshi biruhitana. Uyu mudiplomate yagize ati iturika ryabaye mu ruzinduko rwa Bwana Evariste Ndayishimiye rirasanzwe mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro kandi ryitwa Coupe de Glisson. Ryaba ryarishe abantu 15,000 mu Bufaransa gusa. Imana ishimwe Perezida Ndayishimiye yararusimbutse. Ati iyi Coupe de Glisson ibaho iyo imyuka yirundanyiriza mu birombe cyane cyane gaz methane imaze kuba nyinshi. Ituriko rikomeye ribaho rishobora kubyara umuriro rikaba ryatwika abantu bari hafi aho cyangwa rikabaheza umwuka. Mu 1996 bacukuza b'amabuye y'agaciro barenga 1000 muri Paris muri Pass de Clé mu Bufaransa. Ati baturikanywe n'iyi myuka. Mbere yaho sosiyete yacukuraga yari yaraburiwe ko harimo imyuka myinshi ishobora guteza impanuka, ariko ntiyabiha agaciro. Rero mu mwaka w'1925 mu mujyi wa Dortmund mu Budage naho habaye iturika ry'imyuka ubwo hacukurwaga na nyiramugengeri ryishe abakozi bagera ku 130. Muri Bode Clézy mu Bubiligi naho Glisson yishe abacukuzi 262 bari biganjemo abimukira n'abataliyani. Iyi mpanuka yabaye imbarutso yo gushyiraho amabwiriza menshi arengera abacuruzi. Ani makuru twagezeho muri uyu munsi rero nkuko mubizi benshi izindi mboneka rimwe ni igisobanuro cyaryo kiri kumvwa neza ubu. Ni mboneka rimwe kuko udafite amafaranga 7500 y'amafaranga y'u Rwanda ni wakandagiza ikirenge muri busheri ngo ugiye gushaka ako akadahingo ndiko akunda kukita. Ya mvugo yacu yiwacu turya inyama mu kubunani ubu iri kumvikana neza. Turi kugana mu bihe by'iminsi mikuru y'impera z'umwaka wa 2025 no gutangira umwaka mushya wa 2026. Iminsi ikizere kuri bene aba kiba cyazamutse ko bashobora kubona agashinga ryinyo cyangwa wenda ijambo akunda kwita imboneka rimwe. Muri make ndakeka ko abantu benshi babasha kuba babyumva. Impamvu yaye yose nuko iki gicuruzwa gihenze mu moko yose no kugera ku ndagara udafite amafaranga 8 ni wabasha kwihahira. Mu mujyi wa Kigali iyo ugiye nko mu isoko rya Nyarugenge usanga ikiro cy'inyama z'inka ziroti ari 75 mu gihe imvange ari 3500. Inkoko inzungu ni amafaranga 4000 Nyarwanda 3500. Amafi kiro cya terapiya ibaze ni 12,000 n'amafaranga y'u Rwanda, naho icya kapiteni ni 13,000. Ukundi inyama z'ihene ikiro ni amafaranga 8,000. Mu isoko rya Kimironko hacururizwa ibikomoka ku matungo usanga inyama z'inka zivanze kirari amafaranga 3,200 cyangwa 3,500. Iroti yayo ni ikiro kibara amafaranga 7,500. Nkoko z'inzungu amafaranga 4,000 Inyarwanda 3,500. Terapiya ibaze ko ari 11,000. Muri make turavuga ko eri terapiya ibaze itabaza ubwo urumva na amafaranga 1000. twavuga yuko amafaranga ibihumbi 12. Ikiro kinini amafaranga 7,000, ikiro kwavu ni amafaranga 5,500, naho ingurube ni amafaranga 4,000.
nuko rero werekeje Nyabugogo hazwi nko mu Nkundamahoro usanga inyama z'inka z'imvange kera amafaranga 6,000 ikiro cya rukiroti ni 7,500 inkoko z'inzungu ni 2,500 ikiro cy'amafi cya kapiteni ni 12,000 ikiro cya tilapia ni 11,000 ikiro cy'inyama z'ihene ni 7,000 ikiro kwavu ni 5,000 mu gihe ingurube ari 2,500 mu yandi maguriro supermarket usangaho inyama z'inka naho zihenze cyane kuko haraho imvange kera amafaranga 2,000 irota amafaranga 8,500 9,000 mu mboni za Nshimiyimana Felix ukorera ubucuruzi bw'inyama ya Nyabugogo mu Nkundamahoro bitateza mu karyiciro ry'inyama zinka kuko ku isoko ari uko zikomeje kuba nke aho bazirangura bityo izabonetse bakazirangura ku giciro kiri hejuru ati nka zabaye nke cyane ugereranyije nuko mu myaka ishize zabonekaga ku isoko kandi n'abazigura bariyongereye rero ntabwo warangura uhenzwe ngo ucuruze make Mazimpaka Andre ucuruza inyama mu isoko rya Kimironko we yasobanuye ko ibiciro nibikomeza kuzamuka cyane mu mezi ari imbere abazaba bashoboye kuzihaha ari bake yagize ati inyama zigura ushoboye ufite amafaranga nyine ahubwo nibikomeza uko mu minsi iri imbere ubwo abazaba bashoboye kuzihaha ni bake cyane umuyobozi mukuru w'agateganyo w'ikigo gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi RAB Dr Witoze Solange uherutse kugaruka kuri iki kibazo ubwo yari umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe iterambere ry'ubworozi muri RAB Dr Wituje yabwiye ajyanye ikiganiro n'igihe ko hagiye gutangira umushinga wo kongera inka zitanga inyama nkuko byakozwe mu itanga umukamo ati hatangiwe gahunda yo kongera umubare w'inka zitanga inyama beef bliss kugira ngo tubashe guteganya umubare w'inka zibagwa zikajya zijya ku isoko aho gutekereza ko inka zibyara ibimasa cyangwa zikagumbaha yavuze kandi ko hari gahunda yo kongera inyama zikomoka ku matungo magufi inkoko ingurube inkwavu ihene n'izindi mu guha abanyarwanda amahitamo menshi y'inyama bashobora kuguha kandi zitabahenze u Rwanda rwiyemeje kongera umusaruro w'inyama nibuze ku kigero cya 20% ukava kuri toni 211 ibihumbi 212,556 mu 2025 kugeza mu 247 muri 2028 byitezweho umusaruro w'inyama z'inka uzava kuri toni zirenga ibihumbi 76 muri 2025 kugeza 2026 kugeza ku bihumbi 86 muri 2028 2029 inyama z'ihene ziva ku iroti zirenga ibihumbi 36 zigere kuri toni zirenga ibihumbi 41 izi ntama zivuye kuri toni ibihumbi 10 zigere kuri toni ibihumbi 11 rero nanga makuru yacu rero tuyacumbikiye igihe mwari kumwana n'inkurikiye Imana Theogene ndetse nababwira mukomeze mukande subscribe kuri Nona Official TV kugira ngo tujye tubana buri munsi icyo nababwira nuko mbakunda cyane ciao ciao